Allow me to greet you in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Brethren, also allow me to welcome you to our Thanksgiving service. Re tla nka sefela, mme ha re nka sefela, re tla bula tshebeletso ya rona ka thapelo. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Modimo Ntate, Modimo Mora, Modimo Moyo Kgalalelang. My Lord, tshebeletsong ena Modimo, re a o mema hore o be le rona ya matla ohle. Tloyo sena tlasa lehodimo, o be motheo le pilara Modimo tshebeletsong ena Modimo. Ha re tla Modimo ho tla ho bua ka diteboho sena tlasa lehodimo, re bona ho tshwanelehile ya matla ohle re le bana ba hao Modimo hore re kgutlisetse diteboho ho wena ya matla ohle. Mme ke ka hoo ke reng re o mema tshebeletsong ena Modimo hore o be le rona ya matla ohle. Ka motsotsonyana Modimo o re kenang ho tshebeletso ena ka yona Modimo, tloyo o re tlatse ka matla Modimo, o re tlatse le ka mohau wa hao o sa feleng. Ke hona Modimo re a o rapela sena tlasa lehodimo, ka lebitso le lena le matla la morena wa rona le mopholosi wa rona Jesu Kriste. Amen. We will find our scripture for our Thanksgiving service in the book of Leviticus. I'm going to read it out from my Sesotho Bible. Lentswe la rona re le fumana bukeng ya Levitico, Leviticus 6. We will read only verse 6. Haliboni, you will read it in your own English version Bibles. For the safety of time, I will only read it from Sesotho version. Yona haliboni e baleha ka tsela le mokgwa o. O tla tlisetsa Jehova sehlabelo sa hae sa molato, e leng pheleu e senang sekodi e kgethilweng mohlapeng, ka tekanyetso ya hao e le sehlabelo sa molato se tlisetswang mopresta. Le ke lentswe la Modimo, e ka re ka ba dijo ho ba tshwereng ke tlala, mme Modimo a re tlatse ka matla le mohau wa hae ka lentswe la hae ka jeno le ka ho sa feleng. Amen. This morning we find our scripture reading from the book of Leviticus. Bibele e re hlalosetsa hore buka ya Levitico was written by Moses as part of a collection of his 5 books tsa molao. Mme
Bibele e hlalosa hore ka nako eo Moshe a ngolang buka ya Lefitiko, Israele ha mmoho le moetelledipele wa yona Moshe ba ne ba le thabeng ya Sinai, moo Modimo a kileng a hlahlosetsa Moshe hodimo ha thaba hore a tla mo nne melao eo Israele ho tloha lefatsheng la Egepeta ho ya lefatsheng moo ba tshepisitsweng teng ba tla tsamayang ka yona. Me re fumana Moshe ka sena sebaka a se a le hodimo ha thaba, me a shebane le Modimo ka yona nako ena. Me the conversation that Moses and God are having at this point in time, ba bana le polelo ka lebaka la diteboho tseo morafi o tla tlisetsang Modimo ka tsona. Me in their conversations between Moshe le Modimo, Modimo o re ho Moshe, me ke ka tsela ena eo Israele e tla etsang ka teng diteboho. Me Bibele ena moo re balang teng chapter 6 e hlalosa hore ha motho a entse sebe ke ka tsela efe eo a neng a tlileng kapa a tshwanetseng ho tla o tlisa teboho ho Modimo wa hae ka yona. Ke moo re kopanang le verse 6 eo e reng o tla tlisetsa Modimo kapa o tla tlisetsa moprista Pelehu e ikgethilweng ho tswa mohlaping ka lebaka la hore it was the tradition and it was the law of the Israelite hore ha ba tlisa diteboho ho Modimo ba ne ba tlameile ba nke kapa pudi ho tswa mohlaping wa bona moo ba ka isetsang Modimo hore e nne sehlabelo. Me Bibele re ruta hore Israele hangata ba ne ba tlisetsa Modimo diteboho ka lebaka la ho leboha the victories tse baneng ba dinka ho tswa merafeng e meng ka lebaka la thuso ya Modimo. Diteboho tse ding tseo Israele e neng e di isa ho Modimo e ne le ka lebaka la dibi tsa bona, ka lebaka la hore ba ne ba tsamaya tseleng ba ntse ba kgeloha. Ke ka moo Lefitiko Modimo a hlalosetsa Moshe o re o tla nka Pelehu ho tswa mohlaping wa hao eo e kgethileng hore e nne diteboho tsa hao ho yona. Me motho ya tla tlisang Pelehu e tla nna moprista. The Israelites were not given a chance to come ho Modimo hore ba itlisetse diteboho tsa bona. Me re fumana Modimo a fa a clear instruction to say, Moses, this is an instruction to you that Israele ha ba tlisa diteboho ba tla nka moprista ba mo neha Pelehu. Moprista o tla etsa sehlabelo ya nna diteboho hore Modimo a tla tshwarele setjhaba sa Israele ka ona. In today's scripture we learn that Thanksgiving e ne e tlameile e tswe ha re ho pelo ya motho. You have to go into your own kraal o nke Pelehu e o ikgethetseng Modimo ho tla e benne diteboho tsa hao. Bibele e halalelang e re neha ka mo pelo ya hao e ratang ka teng. You must give ka lebaka la hore Modimo o ratile. Lefitiko chapter 6 when it starts it says hobane Modimo o ratile setjhaba sa Israele hakalo e seng ka lebaka la mediro ya lona empa ka lebaka la hore Modimo o lo ratile. Modimo ho tloha qalong o nantsa ikgethetse setjhaba sena sa Israele. Bazalwane, I come to you this morning
ho tla ho nka sebaka to say tloyo re tleng re tlise diteboho tsa rona ho Modimo, hobane Modimo o re bolokile through this pandemic. Ba bang ba rona through this pandemic Modimo o re neile dineo tseo re tlameileng re mo lebohele tsona. Ba bang ba rona through this pandemic re kreile nako ya ho rapela Modimo. We need to be thankful for that time. Ke ka moo Modimo o reng tloyo le tliseng phelehu eo le ikgethileng. Ke ka moo ke dutseng mohlodithero o reng le tla tlisetsa Modimo phelehu ho tswa mohlapeng moo le kgethileng teng. In closing, bana ba Modimo, when we are faced with struggles, we pray to God. In so many instances, we do not go back to God to thank God, to show gratitude hore Modimo o re bolokile. Re bone mohlang ha ba leshome ba le lepero bao baneng ba kopane le Jesu tseleng, me Jesu a ba fodisa, me hwangna o le mong ya kgutlelang ho Jesu o ya ho leboha. Ba bang ba ne ba seyo. Now we have a tendency of those 9 people bao baneng bana le lepera to not go back to God and thank God. Mopedi wa mong o re count your blessings one by one. Me ho nna seo ke hore tlisetsang Modimo diteboho tseo di mo tshwanetseng. Me ka seo le se kgethileng ho tswa mohlapeng wa lona, le tla tlisetsa Modimo hore e nne se hlabelo le teboho ya lona ho Modimo morena wa rona. Ka Jesu morena wa rona. Amen. Tloyo re rapele ngwaneso, morena le Modimo wa rona ntate, ka lebaka la morena wa rona Jesu Kriste. Re leboha lentswe la hao Modimo leo o re neileng lona mosong ona wa letsatsi Modimo. Eka Modimo lentswe la hao le ka re bula dipelo, la re hlatswa dipelo tsena tsa rona Modimo tse hatsetseng ya matla ohle, mme la re matlafatsa Modimo tumelong ena ya rona Modimo. Bana ba hao ke bana Modimo, ka lentswe lena la hao Modimo ba tlisa diteboho ho bona, ho wena Modimo ya matla ohle. Mme ke hona senatla sa lehodimo le lefatshe ke reng bao ba kopang tseo ba di kopang Modimo, o ba neelle Modimo, o se ba balele melato ya bona ya matla ohle. Mme Modimo, I bring upon you the society ena ya rona Modimo, hore o re tshehofatse ya matla ohle, o re ne Modimo matla, o re ne ditshehofatso ya matla ohle. O be le rona ka jeno le ka o sa feleng. Amen.
Bazalwane, today's sermon was brought to you by Boitumelo Mosweu, the current treasurer of UJAPK Metswak. I would like to invite you to donate to our society. Please subscribe and like our posts and our videos on YouTube. Ke a leboha bazalwane for ho ba le rona in today's sermon. Amen.